Ebusia for ya sanso edi shemo ewo fide ma senso ebiom. Aha eye emergency Ghana TV eso dani de nya mekasi emfasida ma twedi amponyankopo. Ebusia for me the story bi ebe fam yenya be mebi ede na we wosem ebe da MFK ewo Lawson TV na se mo de bae ne se owon kan. En na accident bi esi ye anwaka bi ebe twifa no so. Ewo ebusia for driver ni edwane ye. Enti no obepia mu ewo fidem ha se ye mmoa no na nsumu nia ebusiafo epia ba na ye de beda mu nso no mu ye makoma so ade enti ne ebusiafo ye de update ebremo e de fa ye nua bemeyi asemusanso e na update fofo nso eto aso na so hye ne so ba subscribe na wa like na wa drop comment no so e comment section no kame ho ni yenko hwe video enra de fefa mo ye edima menua bemma ya sebe wakwakwanya kwanhia ama ne nsunu nyina yegu form na Ghana for instead say ye beboa no na yatam no akwa ya sabia no de enimu ye eye pictures twa any videos twa first to report na amanfo ato santene atwa ne ho ahia eye videos take pictures ama driver oye anwia car driver kurampo no ya wode car ne ball no driver na dwane ebesi nne ye hwehwe driver na ye hu no afeni fanie abrantie ho akwa wo ye hia mu edan a wodam eho kurampo ye tu na frim areho nana yaw etesen ame adoma enra wasama de betu yenim etiefo ni ahwefo adawroma kakran ye adubotaye no ho 1.2 billion abusia enye sika keto na me wogidie se mo beso yemu na yetimi akọ enra wo da yi amentimi andai ebre bre me stress de baby accident ni sie mo mutwitwa me pictures no mesre na adofo bi beboa me a mo mfa send me na ma me da me ntimi nda me be ma nyina ansore 1.5 year ni me bre me be man sorry 1.5 year ni ma me ntimi nko nipem me bre me bre ma majonso a kire me da fom me bre obeja onan a omfim na unim eja uso me wasem no de me nwanwa wo mu ne say case ya wo kan ebi aba ha pen ababa we ya wo kowo a wonya problem na woja ne nan efa ne mfim Cynthia ne de no obeja ne nan a ogina wo kora wotimi ja ne nan obejonso a wogina ho a wotimi jonso akraya ye wo ne ba wiase a ne tokwan ampai akrayi ebeja ne nan a ogina ho no wagina woja ne nan obeta ogina ho no wata ba wo de ne de wo kan say wo fim wo na wo yi mframa fa no se mframa ne ba na roba ehye wo mfim na hu mframa age se wo san de won sam mia na mframa na pie free roba ni mu aja wusu wo case ni a very critical as you treating as emergency entimesremo ye nu botaye no ho mi wogidie se ne ebekọ na wie ye no ne nyankopon a kire ne tumi nanso anwaka driver that time wode car ebo abrantie yi mi wogidie se wote ase wunya nwui na ebia na eye ehu ena na abowo a wanyina ho ama mehwa abrantie se wawuo so wote ase enti ene mo amoje ebre take mo phones take pictures any videos no to omon cry accident scene ho ba bi esi ye bosoni esi ye date ebia na obi o take videos ni bi no obetimi amaye hu omo meti o ma baby accident in see Franco Beria 16th January Franco Beria 16th January last year 2025 okay mesre omo mutwa pictures no amo me down na moja pram me me kolosom me can say me nsuno ayire apie me kutemu bi kura na ka che me say memfa me nsansum na mansum na ayi gu fom ayi gu fom
eti obi na ka jem se me fa me sanso enso emso mu na anya san frema koma mehwere me nkwa nti me amekuta mu saa amanfo nso take me twa me pictures ti mesre o mo twa me pictures no se o mo fan send me o mo fa car ne number krampo se bia pictures na mu take no obi ehu car ne number na yen track e wo DVLA na yen check nhwe se ye behu a enu a ote ha yesresre kakra e de aboa no asebo kan ya mewre ho ye kra ne se me bre o me nso no metena se cha na epie me nso no agese me de me nsa mia so na nipa de sanity wiase onka bi hye mu asori anopa dware akwana adwuma o na atorenchem kese se ya to no enra me nua ba bi frɛ me wosi Goldsmith Association of Ghana Kumase branch wura eye adwuma wo ho ana opese omokeka mo ho bom na mo de beboa mu nua ba mai because oso no ye adwuma wo Goldsmith ye wa ha yeguso aye twen se mo beba beboa yen me maame Auntie Mawuli wo Canada me chia wa no pay Auntie Mawuli so ono de mobile money no oni mu ye age se wo de fa Western Union ana said diaka akeka ho no wo akwanya se wo de befa Western Union say ye ma wo bank account details na ye fam wa ye nua ba mai ni nyina akwanya wo ho wo frɛ ye numbers na producer be peke na oni wadi nkomo number na wo betimi afrɛ si so na producer ne wakasa no 0247 0247 84 80 52 0247 84 80 52 eno ena betimi afrɛ na ebia wo pe details bi na yemfa mawo a o de fa Western Union MoneyGram ba bia de befa bia no ye behwe na ye de aboye nua no na hye ne nso say 1.2 billion botaye no abusua ye nuru ho na ye se etirente ya ye nyai chesoa enti ene ye toa so ne ya hwe de susan o de brode ho no ebekọ akoguo number betimi de odi afa so 0247 27 03 27 yeah the number no agu screen so edi an wo send e beba egu so but for the sake of mamutie radio amonhwe TV enko social media no me san yeti number ni mo na yaboa ye nua ba mai na ono nso so atimi ade no eno ayepon ye me nua baba ko se me ye money din or the 300 Ghana cedis e buy say yemfa enso sika ne so ntin kakra yenim say ye keka bom atiti aboto e die e betimi aboa ye nua ba ma na ya owusu na ono nso ade ne ho 0247 27 03 27 0247 27 03 27 and 0247 84 80 52 0247 84 80 52 edi a wo send e baba ni die mu eye Charlotte Frempoma Kranche anase MFK Foundation ebia wo send fa so a ebetimi aba enra mo yentimi amodi no ene ye bebobodin na yadamase wonso a wo de ma ye still yeguso a ye je Helena Hashford wo send 100 Ghana cedis na wo mi ayi 95 cedis Tesano Police Station eho ena na wo nyame onhira o kwabena prempe e wo UK wo send 303 Ghana cedis Nancy enso de ne de e buy ena Gertrude Akpalu enso de 100 euros Holland Amsterdam wo de e buy Samo Oseibonsu 100 Ghana cedis maminti number ni mu na mafia ensanfa kakraka enso so na channel so say ne ye wo DNA reading reading wo maye krado etiabonten enti enche na ye kodie ne so nti mayenti we te emfa enfri ho enso na opepa ho na enipa nso etime ba bonten epi ade na no de no
Manfred Poma, Mamin Kasa Semui, me babako, ewo sepebu krum, ni din edehana jawa, or say, and no suicide, what television hono. Enti was sending 100 cities at the abreme say memfamra was sending 100 cities the aba say memfa emra na ayasemo video na just say enra man sheni say I was thinking say bia rubber na what dey she hono mo no eno na ye say na eje usu ma doctor so betimi aye Pachai. Demi who says, "I me yama shime." A serious me yama shime. Nipa nenso no a year bebu and I walk toilet in the fapa. Now walk paper. Area Sierra who. Manfred Poma. Me wo GDS say. Erade enti. Yetifo anywhere for mu enti. Abranti Erade Bejene nkwa. Amen. Erade Bejene nkwa. Amen. That was say wo yeji. That was say ono nso enra na woni ho. No so konkran kudi dwuma bi. Na otie ya wasende sika e de aba. Nti bia na wafia de ni wasende sika. Erade onhira wo mayen. Elder say Erade nhira. They are who mu say we enye yare bi na abebo no. A sign na aba beto no. Amaka atwi afa no so hwe no ama sese ni nsoro e na eyi abe. Che say eyare ho sem papa. Eti esre yakefo ni eti eti yentimi. Perfect. I said the way my heart is beating. It's very serious. Very serious. Any can say it's not home. Mama Ga MFK Facebook 96.3 Kumase. Lawson 96.3 Kumase was say God is able. He is able to do it. Erade obeye. Enya sa nenya me bo me. Enya sa nenya me bono. Akwenshie efri na kasa madinyina nyedi abebresei efri na kasa madinyina nyedi. Chese video na nne aye clear ama mi hu no ene me ra ho mafia ma wusu tissue mame manana ya tissue mame ene video na me hwe ne clear no ama wosen egume nyese ne nyame bo na na ya wo efri na kasa madinyina nyedi abenedie efri na kasa madinyina nyedi bebrebe efri na kasa madinyina nyedi arehoi efri na kasa madinyina nyedi radikasa akwenshie efri na kasa madinyina nyedi. Enipa mobo sorry anopa dware akra wo yire no ma se wo kwa adwuma ba hwewie ye afi eni echire ni hwewie ye na yesra so say driver ni a wo di sanya mna nsem we wo te ase eni ti bomade na yi hu adi ka say ya me na me di sansem oni na man hyeda yes wa wo nua be ma panimu wo wo yire wo ma ma de arehu mu ne say abrante yenya kwanhia woda ho a owuo no efiewura se tu efiewura
Nana ya no atena fie wonum how many years ansa na kwanhia na ba? Ajema atena won mo 1.5 years. 1.5 now rent no o jene dodo saying. Me jene 2 years. 2 years na just 6 months ne ba be ka ho no. Rent ne so ye fie ra say to free fie ho. Pacha. Afi utu ya sika ben. Ena nana ya ode ko han dan. Video na da so no kiosk mo na say nana ya woda. Abusua ya say we yonko da ene woda. Na fiera no min blame no. Min blame fiera no because it could be say ebia no no so rent no ene odididie. Elder. Yes. Ebia na rent sika na ma wono nso na duro bi ontimi nto ya asemo yes asemo na wo kan sa no bia no se the rent no sika na ma ontimi nya bibi ni o ma wo rent aba ebia eno na dididi o de to waduro yate ase ba hwe wo nua se enka ye wo a enka be ye oda ntima se ono so anidi no owu aha odi aye de onwu nti onchine kom wanchine kom mani ni because ma unim say nipa bebre live on their rent o minim sa nti say said ya nana ya oti ho ya oni bi wo ba bia efiere ya wono so rent no dididie ono so ni obi nti wo be ye den ma nti nana ya nkwa na rent edan wo fie ho nana ya nipa dodo sen na mo han dan ye nipa 8 imagine eti je 7 ne dia no let's say fiere am defend we defend you also enye nipa nyina ewiase ma mfe poma ye kan nyina enye nipa nyina na we humobro don say wo hwa branti gina breku gina ya no kura ne se nye efiewura bia na bitumatu afenfie because onim say wo hia nkwanhia untumi nye adwum da ma me fa kwanyen so na menchia me fiewura efia na me ma me tim wo techiman ma menchia anti bread food anti abna the guy name no anti bread food techima ni onyina se first na efre osabu zongo me kai se me mama ne me papa na na han dan e woni fie na me papa free mu na me yese me tu me mama e free ho o se moda e dan no me se dada free mu papa ya o mama no papa ye me ofie hanti no e dan ne se yesika na wuntimi ntua me de chemo asama fiura kan eno so fa ni fio ye nkwa na rent dan wo ho onje rent free obi anchen yo eno onu obi a wo hwe no anti abna ton adwene nkakra o se edan no me se dada free mu me wura ho me de dan ne chamo muntram enti se sika na ebia wontimi ntua rent ema o ma maintenance na se mi utu na free ha de a edan ne me de chamo na me se o da bi nya nu ntia woni papa ne nko na da ho enti awe ho beku no enu nti na me tu no nya rent ena ne anti abna sore ba me ma me ho ebeda o ya nuafo enti wo ye fiewura wo se wunya abadaye fiewura wo se wunya abadaye edema wunua o tenant ene ekọ ni ameka ene watu ya na ho na ma okios no bacho obi na the renting no so cross and rent at lowest price hey ajayao nyame beye bese bebrebe every na kasa madinina nyedi ebusia number ne da TV ne so 0247 27 03 27 and 0247 84 80 52 0247 84 80 52 MFK Foundation and as Charlotte Frimpoma Crunchy at the screen so with me do diaba mafia Amina Otakwa ordinary Abba Abigail Pechi on also the 50 Ghana cedis. Auntie Esther Ewa North Legon 300 Ghana cedis. Alberta 100 Ghana cedis. Anastasia 50. Celestina 50. Patricia 20 Ghana cedis. Benjamin Ej 20 Ghana cedis. Elizabeth Mensa 31. Naomi 51. Solomon 100 Ghana cedis. Precious Apia 20. Grace Ophia Bia and so Ede 21.
Empress de ne de aba Janet Mensa 30 Steven ewo takwa 1010 nese 1010 no and afin so eya Samuel Felicia 19 Ghana cedis Mike apia nyako 200 Amwako enso ede 50 Ghana cedis Zenab 50 Ghana cedis Samuel Owusu 51 Kwekudua de ne de aba Julie 100 Ghana cedis Chris Donko 50 Ghana cedis Mary 50 Ghana cedis Opoku Rita 50 Ghana cedis Nana Mahinkai 100 Ghana cedis Ekuya de ne de aba Fidos Yakubu 30 Ghana cedis Anastasia 31 Aisha enso de 20 aba Maxwell Kweku enso ede 31 enso aba Ekuya Puma 50 Ghana cedis Philomena Opon Fosu 100 Ghana cedis Samuel Adoma 100 Nanaba Prince 50 Ghana cedis Suzy Owusu 50 Ghana cedis Emilia Pia 20 Ma Mary 21 Kwame Apia 150 Lydia Nchua Poku enso the 100 Ghana cedis Hegam Pedu 100 Ghana cedis Salome 201 Daniel Folson 50 Ghana cedis Abba 100 Ghana cedis and our so Osei Ajekum onoso TI Amadia Girls SHS Ascore 100 Ghana cedis Gifty 21 Doris 30 Mariam 30 Joyce JB 100 Ghana cedis Gladys 51 and our so Amwakwatha 100 Ghana cedis Ransford 50 Stella Amwa 20 Ghana cedis Constance 20 Ebenezer 400 Darlington Kumi enso the 500 Ghana cedis and a Lori Shaka Kari Mensa denenso edie aba enra mo ana mo complain say mo de fa number ba ko ne so a emma ebi nso say numbers ne de to TV ne so esusa enti ene minim say mo betimi abiem na o matimi apeke numbers no a 0247 0247 27 03 27 0247 27 03 27 and 0247 84 80 52 0247 84 80 52 Charlotte Frimpoma Crunchy anase MFK Foundation obetimi edion so de afa ho na yada wase papa ete saying amiadum mama ben bibi no mama bema onso want to saying bena de onso so afa na why come ankasa mudie ne sika no mode aba Samso mo be DNA usika wen itu table no so mame na yenko blueprint ne yenkenkan ana oba na etu ya na se bema na etu ya monkasa me ho ne yenko na me bre ne ko munyima no ne yenko ye ne ho na etu ya Samso yenye ho na etu ya oba na bema ofa una utu ya oba na etu ya adenti na oba na etu ya ofa akura de mame ozo fa na mame o se anya oba ona ase anya oba wagumanim ase ewo wi emfie nwotwini wagumanim ase enti se ya dance ne bebenten wo fie gumanim ase ene na memfa akura na mana akura anya oba no bi fiti anam de na ma enya ba ka se be ye ewia ase ne amansa nyina be hu se mi ntwa me se o se nya oba oh aha enya me ba ka me hwe no akura enya na me hwe no ehwe na hwe no me hwe no ehwe na hwe ehwe a wo hwe no o se nya oba entokwankwa na wo ne meko enya ehwe na me na wako akwa free da ma me hwe mpoma da ya ba ya kura ka asam de wodi dwuma wodi adi me no ma ya na odi onyina gu me phone no so say 2 million na ka sa won fa ma me no wodi phone kwa na wajja phone no wodi ama ne mpana no na ga na fa me ye hello ni ba na tie me kan no wakate me eti me head akra de ma akra ne se on ne papa ne nkasa no edi sai na wo de ma me wo ka cham so mfa ma me hwe na me se me hwe na me mfa na na me se me de na wa ba ha aha na mo na ba cha so DL ne profu na se wo tia me se akwa esmaye ma me nkasa ansa na wo bu me kwase ya wo bu mani mase me kla na idi arehu kla na temi mo no me nya nipa kora bie mo ma enti ese die enu wanti me pesa dance die ye aduma sa ya me nya botre eye me anti oso oje eti anti ye bo anti se die ne mama na ya me kana oba wo na aka se die ne chinchina ya nye o nti usika wen ni bisa wante
usika wen me ba cho on na se nya ne ba ba so on ne chire me ba oba ye no obaje tum se ye ne ba nti wo je ne ba aha no oje atu wo crowd o ne ma aha eno de ada no ma me fem po me pa cho me ntwa wanu me ba me time ko enye nchire mu tenten e ma wo de akra ne ne ma e bai e na wa wo se de wakoma beto wo yam esan animguase aba me yabu wo nti no yen conduct DNA ma nti DNA ne de wa wo call for DNA no wo na wutu aka ma me ka bibi nkyere wo na no ayetena ha ye bisa wo se wo maye sen wo maye num o se wo maye miensa obi antena ya ni watem se wa wo dudu nti no de be ye o enye wo na nka minim se ye wo ba eti bi sie baabi e de bi kọ baabi o ba yetena ha wie ye no de mete na bonten mi ama wo 5 ene wo a wo nwoye ho na mfaso wo ne so mi ama wo 5 mi ama wo num me ba cho me kama se munye mi ama wo num ene wo a wo nwoye ho na mfaso wo ne so mi na mfaso ni me so no mi na die ne sika mi betu ya ho ka me ba cho me sanchiro me ba cho me anti mi hia wa me se me mo abam wa mama nkasa nwie die ne no ye be yire wa jisika sesi ye moti abonten ho kasa me ka kiro yete ye office na nimu ho no woti abonten ho na wo kasa yete no office dem ho ye nka se me nwodudu wo ba dudu a wo be wo eye de won sa ebe soso obi anka se mo obi nwo ba obi nwo emfa ne ba enkohwehwe obi anim enti wo a na wa make sure say awona wo no ubetimi ahwa wo ba wo fa enkohwehwe obi anim me na emfaso ni me so no DNA me na me betu ya ho ka enti muti abonto na me ba de obeka no me kasa nwie na me nwie me kra me mo wudi mpo me kasa nwie wasem na atena abonto wo kan ye no me ka kire o say me te dem a earpiece hye masum kra na me te de ekoso wa abonten me ba cho nya me nka bi nchira wo da enti hwana na wanya ne say me na ma wo 5 no mfa so wo me so chen wo a wo nwe hwana na wo kana me ba cho nya me ne wo ena hwan me ba cho na me dia me ba cho me ne mo ma me fa me na akura me ba me do nya me tie dia me ka no me say anti tie me dia me ka no wo se ena wo so so se na wo so so ofa nya abotre ena say ya na wo enti tie me ha wo se enya me hwana na one no me ba cho me nka bi me ka twente me hwanwa se ye bedu ha no ma obi se me me na me tie dey na ye wie case na abonten ho I was sama wo 5 me ama wo 5 no wa wo ye hwan me ba cho me frem pomo do nya me kan bible onkai me mo wudi da bi ba cho me ka she me ga ye die na wie wa no te na da na me sa so bi a tie me ka no ante wo se enya wo ne me hwan na one no aboten na me se me pa cho me ka bibi anti asampra wo ka no aje me nsem ha me ka che mate producer ye ya na mkura mpo mama obe me akenkan die ne na say o ma iska ante me tamaso ante wotie me ha me tamaso enti se me nsori a me sori afi show ne so se so me nsori free makonwa yi so na betena so host show no se wadi aboso me gya ya ma na wa host show no be ma yankenkan die ne ne yenkoye nim me na mitu aka no me na mfaso ni me so no me na mitu ya ho ka why be ma enti o pacho fatu wa na we kra de mimmiem de be ko bi onfa enti ye twen abusia ye biem pobi root so sake da bi me sake no ye say Afisem ye chi obi ya okasa nyina mete office wo mete kasa na me say na obi awa no abetena afidie so ma wo sei enya wo ho na me bagi sika die ne de e de ahwe me ma ne de me mfa me ma e me kire why be ma ba cho yenti o blueprint pacho metima report ya ngwana pepa nti pacho mo fanto TV ne so ma me na yen blueprint wo de ahase aha na yen ko me time na so e be ko last page no nti no honey photo identification ti no pacho dodi kan Mr. Enimboatin pacho na the author so Madam Doris Ejewa na pacho abofra no Esther Boatin ti no pacho e be ko first page no
Yamamo the paper yanko conclusion me time aso why yanko conclusion no Pacho and make kind conclusion no. The probability of Enimboatin being the biological father of Esther Boatin is greater than 99.99%. Therefore, it is practically proven that Enimboatin is the biological father of Esther Boatin. These genetic data are in accordance with Doris Ejewa being the biological mother of Esther Boatin. Ashwani abrofo no. Matia yenko twi be ma. See Lebene was say MFK. You have had to God to continue to bless. No when ya come adwuma we be den aye. Ensama yetete ye kase yeti e kira wo abusua enka me de be so me du e betena se ya kire nsem mu. Be ma yenko twi no. Pacho edikotwi mu a eye Mr. Enimboatin ne bane abofrefre no Esther Boatin. All right. Nti ajanim yese wo ba eni akra no meni mo wie. Blueprint ye da mo se mo ba nti mo betwen wa abontin wo nti blueprint obetimi akoba ma yese oba no nti to aso ne hwe oba ye ja mo kwan ye wie. Ma Lydia brema men. Mena kawanu tum. After me do be asked so jibe ma ye kwhwe video no e ba yenya be me yasem ye be piem mo fidem hase no na yenya ye ni nya de na ye ntimi ye da ye ntimi nhwe esan se nipa da sini sikan kwe twa okra na untimi nya de untimi nhwe how much more say anya ka etimi atwa fa so atwi wase egu ho amebusiafo unsumu ni epie na ye nua beme etimi de be pie mu ofidem hase ya na ohia mmoa na ye die ya hwefo die mo ya die yetimo so a na ya sore mo ya die mo dwini pa ho mo kire se dani de nia mbe make sure se obi hia mmoa mo bebo mo nti aseda kese enkonfo mo bibiara oyi ni sika anase woyi ni sika e de aboa ye nua be busiafo ye hia mmoa sika ne de enson ye Igusu nyamboa na yetimi ede aboa ye nwie na sadwi wetimi aye na ye srenso se yenye sika ne ye koye ye nua bema ne sadwi na twedi amponyankopon enhwe ne so because situation enye easy because me to me no dey me hu ne say eye between life and death and until ye sre twedi amponyankopon say onhwe ye nua bema no so na sedwi ye betimi enye sikai na sedwi nso etimi abaso ama wetimi enyankwa adesede ba kwa yesre ewo nyankopon nchen eno no sanso na ye nua ba na anase ye mami ode na asem ebepie mu ofide mase ye DNA no DNA results no bae no papa na otifide mase no abofra no eye ne de ntebusiafo ho na asem no akwakosi ebusiafo ha egusa ye emergency Ghana TV social so subscribe na wa like na wa drop comment nso comment section midin educate mami ezi Anderson ye besanso edin hye mo e wo fidem hase nso ebiem ebusiafo makra